Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama kakak. Hari ini kita akan berpetualang mencari mainan. Bantu kakak ya cari mainannya teman-teman. Wah, ada ondel-ondel teman-teman. Bantuin sama ondel-ondel yuk, masukin mainannya nak. Ondel-ondel, kita cari mainannya yuk. Di mana? Wadidaw, di sini mainnya teman-teman. Masukin satu persatu yuk teman-teman. Ondel-ondel duduk, ondel-ondel duduk. Masukin ondel-ondel. Sok, apa dulu ondel-ondel? Apa itu ondel-ondel? Ada buaya. Duduk ondel-ondel duduk. Nah, sok ondel-ondel apa lagi? Ada pesawat. Pesawat putih. Ada bulldozer. Apa lagi ondel-ondel? Ada mobil. Apa lagi ondel-ondel? Mobil molen teman-teman. Bocor jalan. Apa itu? Mobil damkar ondel-ondel. Water kanan. Wow. Ada topeng badut, wadidaw. Ada topeng lagi gorila. Ini ondel-ondel cewek. Teman-teman, masukin ondel. Apa itu? Ada pesawat. Wah. Apa itu? Ada poplet. Bola. Nah, cari lagi teman-teman. Di mana lagi ya ondel-ondel mainannya? Bantu teman-teman, di mana ya kira-kira? Wadidaw, di sini teman-teman banyak. Ondel-ondel sini ondel-ondel. Wah, ondel-ondel sini ondel-ondel, masukin ondel-ondel. Satu persatu ondel-ondel. Apa itu? Mobil balap warna biru. Apa lagi? Warna merah. Warna kuning, banyak sekali teman-teman. Warna hijaunya ada. Wow, Ultraman teman-teman. Ondel-ondel masukin. Ultraman warna merah. Ada anak ayam teman-teman. Sok masukin ondel-ondel. Apa itu? Ada ondel-ondel sama boneka. Wah. Ada bocil juga teman-teman. Dibantuin sama bocil dan ondel-ondel. Pesawat terbang. Apa itu? Sama itu pesawat terbang juga. Apa itu ondel? Mobil pemadam kebakaran. Ada kerennya. Apa itu? Ada bulldozer ondel-ondel, masukin. Mobil tayo lagi. Truk sampah. Wah, coplok ondel-ondel. Wah, ada bocil ini nih. Dibantuin. Udahan dulu ya teman-teman. Sampai di sini ya.